Neće nas uništiti eksplozija. Neće nas progutati crna rupa. Najopasnija stvar u svemiru je tiha i gura prostor da se širi sve brže. Ako je tamna energija stvarna, onda je kraj možda već upisan u samu geometriju svemira. Kad kažemo svemir se širi, to ne znači da galaksije lete kroz neki prazan prostor kao metci. Širi se sam prostor između njih, kao da se mreža stvarnosti rasteže, a ta mreža nosi sve, svetlost, materiju, vreme. I što je mreža veća, sve se brže rasteže. Decenijama su naučnici mislili da će gravitacija usporavati širenje. Logika je bila surovo jednostavna, masa privlači, svemir koči i jednog dana možda se sve okrene unazad. A onda je krajem 20. veka stigao rezultat koji je zvučao kao greška. Dve nezavisne grupe astronoma posmatrale su udaljene supernove, eksplozije koje mogu da posluže kao svetionici kroz kosmičku tamu. I vidjele su nešto jezivo. Daleki svemir nije bio bliži nego što bi trebalo. Bio je dalji. To je značilo samo jedno. Širenje se nije usporavalo. Širenje se ubrzavalo. I to je možda i najveća misterija moderne kosmologije. Nakon velikog praska, očekivali smo da će gravitacija, sila koja sve privlači, postepeno usporavati širenje svemira. Međutim, posmatranja su pokazala suprotno. Širenje se ne usporava, ono ubrzava. Da bi se to dešavalo, mora da postoji nešto što gura prostor, ili preciznije, nešto što deluje iznutra kao negativni pritisak ugrađen u samu vakuumsku tišinu. To nešto dobilo je ime, tamna energija. Ne zato što znamo šta je, već upravo zato što ne znamo. To je ime za našu nepoznanicu, za silu čije efekte vidimo na kosmičkoj skali, ali čija je suština potpuna enigma. Tamna materija je nevidljiva masa koja privlači, kao kosmički lepak koji drži galaksije na okupu. Tamna energija je nevidljiva i kao da odbija, delujući na najvećim razmerama i gurajući sve od svega. I dok tamna materija strpljivo gradi veličanstvenu strukturu kosmosa, tamna energija je možda nezaustavljiva sila koja će jednog dana u dalekoj budućnosti potpuno rasparčati sve što postoji. Kad danas merimo kosmički budžet, dobijamo zastrašujuću sliku. Obična materija, sve što vidimo, dodirujemo i od čega smo napravljeni, tek je mali procenat. Ogroman deo kosmosa čini nešto što ne vidimo direktno, a otprilike 2/3 svega deluje kao tamna energija. To znači da živimo u svemiru koji je u svom osnovnom sastavu pretežno nepoznat. Jedno objašnjenje je staro skoro koliko i moderna kosmologija, kosmološka konstanta. Nju je prvobitno uveo Einstein kao neku vrstu antigravitacije, da bi njegov model svemira ostao statičan. Kada je Hubble pokazao da se svemir širi, Einstein je konstantu odbacio, nazivajući je svojom najvećom greškom. Ali ideja se vratila, i to na velika vrata. Ako i sama praznina ima unutrašnju energiju, onda vakuum nije apsolutna nula, već dinamičan rezervoar. Ta energija je ugrađena u sam prostor i stvara odbojni pritisak. Ako je tako, onda prostor sam po sebi gura svemir napolje, delujući suprotno od gravitacije koja pokušava sve da spoji. I što više prostora nastaje, to je jači efekat, pa dobijamo ubrzanje koje posmatramo. Ali tu nastaje možda najgora prognoza u istoriji fizike. Ako energiju vakuma računaš onako kako kvantna teorija sugeriše, dobiješ vrednost koja je oko 120 redova veličine veća od one koju zaista merimo. Toliko ogromna da bi svemir bio rastrgnut u deliću sekunde nakon velikog praska. Dakle, nešto fundamentalno tu ne štima. Teorija i posmatranja su u dubokom sukobu. I zato tamna energija izgleda kao šifrovana poruka iz dubine kosmosa, poruka koju još ne umemo da pročitamo. Druga ideja je kvintesencija, polje koje se menja kroz vreme. Ne konstanta, već nešto dinamično. Ako je kvintesencija realna, tamna energija nije zauvek ista. Može slabiti, može jačati, može menjati pravila igre.
a od toga direktno zavisi sudbina svemira. Kosmolozi imaju jedan parametar koji zvuči bezazleno, ali nosi apokalipsu. V odnos pritiska i gustine energije. Ako je V tu 1, tamna energija se ponaša kao kosmološka konstanta. Ako je V un, moguće je da je kvintesencija. A ako je V on, ulazimo u zonu fantomske energije. I tada se pojavljuje scenario koji ne liči na kraj, već na cepanje same stvarnosti. Postoji i treći, najdramatičniji scenario. Veliko cepanje, Big Rip. To je hipoteza u kojoj tamna energija ne samo da ubrzava širenje svemira, već vremenom postaje sve jača. U jednom trenutku sila širenja nadvlada sve druge sile u prirodi. Prvo bi popustile najveće strukture. Jata galaksija bi se raspala jer bi gravitacija koja ih drži zajedno bila savladana. Zatim bi se i same galaksije rasparčale jer zvezde više ne bi mogle da ostanu na okupu. A nekoliko miliona godina pre samog kraja raspali bi se i zvezdani sistemi. Planete, uključujući i našu Zemlju, bile bi izbačene iz svojih orbita, otrgnute od zvezda i bačene u prazninu. U posljednjim trenucima sila širenja postala bi toliko velika da bi se kidale čak i veze unutar materije. Na kraju, ni atomi i subatomske čestice ne bi mogli da se odupru. Ne bi to bila eksplozija, već nasilno rastezanje svega do tačke u kojoj ništa više ne ostaje povezano. Da li će se to desiti? Ne znamo. I to je ključ. Trenutna merenja ne potvrđuju Big Rip kao siguran ishod, ali ni ne zatvaraju vrata u potpunosti. Sudbina univerzuma još uvijek je upisana u zvezdama. Samo čekamo da naučimo kako da je pročitamo. Ako tamna energija ostane blizu kosmološke konstante, najverovatniji kraj je hladan i spor. Svemir nastavlja da se širi, galaksije se udaljavaju toliko da noćno nebo postaje sve praznije. Zvezde jednog dana prestaju da se rađaju jer nestaje gas. Ostaju hladni ostaci, patuljci, crne rupe i sve slabiji tragovi svetlosti. Vreme teče, ali događaji nestaju. Kraj svemira kao procesa, ne kao trenutka. Nekada je Big Crunch bio popularna ideja. Da će se širenje zaustaviti i sve će se srušiti nazad u vatrenu tačku. Ali ubrzano širenje danas to čini sve manje verovatnim, osim ako se tamna energija drastično ne promeni ili ne preokrene. A onda postoji i najjezivija opcija, možda živimo u metastabilnom vakuumu, stanju koje nije najniže moguće. Ako je tako, dovoljan je jedan kvantni prelaz negde u kosmosu da nastane mehurić pravog vakuuma. Taj mehurić bi se širio brzinom bliskom svetlosti. Ne bismo ga vidjeli da dolazi. Ne bismo imali vremena da reagujemo. Zakoni fizike bi se promenili u jednom jedinom trenutku. To je scenario male verovatnoće, ali maksimalne posljedice. I zato ga nauka shvata ozbiljno, ne kao priču, već kao pitanje stabilnosti samih zakona. Sigurno je sljedeće. Svemir se širi i trenutno se širi ubrzano. Nešto nalik tamnoj energiji najbolje objašnjava ono što posmatramo, ali i dalje ne znamo šta je tačno, da li je konstanta ili promenljivo polje, da li se parametar zaista drži blizu 1 i kakav nas kraj čeka, smrzavanje, cepanje ili prelaz vakuma. I zato je tamna energija možda najstrašnija istina kosmosa. Ne zato što znamo šta je, već zato što ne znamo. A ipak njene posljedice vidimo svuda oko nas.